अभिव्यक्तिया माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणी या थगो सदु हरेक स या थगो मुदु जोजोलपा जी साबिना डंगोल नेपाल भाषा या संगीत साहित्य संस्कृति नाप सम्पदा खेले थगो जो मधुगो स थेका चना दिपि हने बहपि व्यक्ति पिनिगो स छिको पिनिगो दथु बेगो छगो कुटा ख ज्याजो हलिमे थया जंगो स हलिमे थया जंगो स या थौया गो बे येले जुइटेंगो नेपाल भाषा साहित्य त मुजाया नकी मेजु सुजिता महर्जन नाप खलाबला या गुजुई जासो वेकया त ज्याजोले लस्कुसे या जोजलपा चिता ज्याजोले लस्कुसे दु सुबे अथवे वेटेंगो 23 गते शनिबार खुनु येले या थसी जुइटेंगो नेपाल भाषा साहित्य त मुजाया पेकोगो त मुजाया तयारीगो कठन ज्याजंगो तेले नेपाल भाषा साहित्य त मुजा यल्ला या गोसाले पेकोगो नेपाल भाषा साहित्य त मुजा चाहिँ थसी जुइगो धयुको अछि कठा चाहिँ जुगो नाया छेले गोसाखल न्याउना गुजुल नापा चाहिँ चैत्र 5 गते मजदुर पत्रिका केन थो खबर चाहिँ पिकना दिएको दु व नापा चाहिँ सोनी गले थिथि थासे फ्लेक्स बोर्ड मार्फत फेसबुक मार्फत प्रचार प्रसार यो ज्यादा न्यानाउना संगो हजुर अहिले त पेदो निय चाहिँ त नेपाल भाषा साहित्य त मुजा येले न यागु थैगु सुरुवात चाहिँ गु कथा जुलले दक्ले नापा नेपाल भाषा साहित्य त मुजा खोप यहाँ चाहिँ जोयावया संगो यो जुल अहिले थो जोयावया संगो खबर अथवा थो चाहिँ विभिन्न माध्यम मार्फत चाहिँ यसले चाहिँ अभियन्ता भाषा पिन्छ थो ख सोया चौपले चाहिँ थयो बालाउ ख चाहिँ छिठा यसले न जुइमागो ख वाच्याका चाहिँ दक्ले नापाको नेपाल भाषा साहित्य त मुजा खोना जुल अहिले लिपाको निकगो सेकेन्ड निकगो नेपाल भाषा साहित्य त मुजा भुङ्गमती अहिले सोकगो नेपाल भाषा साहित्य त मुजा चाहिँ थसी जुल वो सोकगो नेपाल भाषा त मुजाले चाहिँ जिन सहभागी जिखन वो पश्चात आथोपेकगो नेपाल भाषा साहित्य त मुजा चाहिँ कचिज्या न्यानाउना छ हजुर आतो जितेंगो पेकगो साहित्य त मुजा चाहिँ छोछो समस्या वइ जंगो दुले वइ समस्या वइ ध्याय जिस गोसाखल न्याउना त्यो दु गोसाखलला ज्याला याना चंदु एना सु पचा समस्या भटिभटिला खण्डो तर वो समस्या न छ जिस समस्या रूपमा कासे चुनौती रूपमा का न्याउना छ हजुर त गोसाखल तया दिलछि वो गोसाखल बाहेक न स्थानीय निकाय व स्थानीय पिसा चाहिँ गु कथा ग्वालिया जंगो दुले स्थानीय निकाय न ग्वाली नै नाचंदु फया फते गुल्से थ्याबिया जिल्ला गुल्स्या लापा बिया जुला गुल्स्या थय जोते जिया जुला चाहिँ फुमेसा फुकठा ग्वालिया नाचंला दु हजुर थय कथा छिना जन तै दिल खोपनसे न्याना जंगो त मुजा दया दिल खोपनसे न्याना जंगो त मुजा चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य त मुजा सोनी गया थिथि थासे न न्याना उना जंगो दु आठो थिथि थासे थुकथा साहित्य त मुजा या मागो महत्व चाहिँ छुदुले थौ कने चाहिँ जी नेवा तेसा चाहिँ नेवा भ्या लोमंका ल्यामसौ गुलिसा लासन मठुगु ज्याज्या जोली चाहिँ त्यो छिउ साहित्य संस्कार छिउ माभा जोगयाउ निम्तिन थियो ज्याजो चाहिँ न्यापले ज्याजुन माउ खण्ड्याउ ज्याजोंदु गुलिन नापा लाई मखुपि नापा चुन मसुपिन्छ न त्यो ज्याजोले वया बुलु सेका सेना ठिका न्याउना चंदु अछि नापा लाना मचोपि दया दिल साहित्य जक न्याना न नापा लाना मचोपि सन भ्यासे का साहित्य चाहिँ सैला थिए टाइम लगेछि तर बिस्तार एक्जाम्पल यो रूपमा कासा जिन नापा खासै योको लाना चुन लमको तर जि बिस्तार बुलु सेका आथन तक थ्याउँदो अठे जिथे जापि नेवा भ्यालाई पि नेवा भ्यालाई मखुपि यो कुन चाहिँ थोए सोया सेका चाहिँ न्याउनी ओनी थेछ हजुर छिन साहित्य चया दिया भटी छकनिक छौ एक नेका दिला थिए जिसोको बागुने जुपिन थो चाहिँ चिना ख चाहिँ जे निकगु सोकगु नेपाल भाषा साहित्य त मुजा थसी जोले न्या भयो ख जोको चिना ख यो छ ख जी चम मिसा मायो फाठनिसे ना जना वइमा
मायु फाठ निसे ना जना वैम कठपिनो छेवना ज्यासना नै धैगो मसिका वैम जी चममिसा जया मालकी न्याप्ले नपा पावैम जया मालकी न्याप्ले नपा पावैम नकिबले छ्याव लिपाजक्क लुम्निम जी चममिसा बोनेगु सेकेगु प्याखौलीगु छंगु मखोजा बोनेगु सेकेगु प्याखौलीगु छंगु मखोजा छेचो जातो वसयो न्यानाचन्यु ठुलिहे गुली जी छममिसा दाजु किजा बोनेउ सेकी बिउ लगानी ह दाजु किजा बोनेउ सेके बिगु लगानी ह जित पावल की छ्याव खर्चै खर्च ह जी छममिसा ध्याबले धरतीमा दुर्गामा सरस्वतीमा ध्याबले मिसा धरतीमा दर्गामा सरस्वतीमा तर छ्या मिसा धैम छेचना सुङ्क चना नैम जी छममिसा दुःख सुख बन्दकी तया बाध्यता मया माम दुःख सुख बन्दकी तया बाध्यता मया माम कटामडी थे मिज तेउ इसारे सुङ्क चने माम जी छममिसा जन्म छे चौसा थ छे धाइगो जन्म छे चौसा थ छे धाइगो कर्म छे चौसा भाट्यु छे धाइगो मिसायागो छे गन जी छममिसा जुग वन युग वन संसार गन गन थिएन जुग वन युग वन संसार गन गन थिएन एन समाजवाद्य हिउपा द्वामवनी एन समाजवाद्य हिउपा द्वामवनी जी छममिसा वा तताके मा झिगु टुटी झिहे दनेफु धैगु केनेवा वा तताके मा झिगु टुटी झिहे दनेफु धैगु केनेवा मिसा व मिज रथया निगु घचाथे बराबर धैगु केनेवा मिसा व मिज रथया घचाथे बराबर धैगु केनेवा राजनैतिक चेतना बोलंका छगु आदर्श समाज देखेवा राजनैतिक चेतना बोलंका छगु आदर्श समाज देखेवा सुमारुचित मिसा छौले थबै बालागु कविता चाहिँ दिल अले आठो जिटेंगु पेकोको साहित्य त मुजा चाहिँ छोछु विधायो साहित्य त मुका दियो रुतुले थो झिउ त मुजाले चाहिँ प्रगतिशील साहित्य समाज समाज यो हिला नो दिशातिर तर्फ केनिपति साहित्य जनता यो मर्मलायो साहित्य जनता व देश यो प्रगति यो खलायो साहित्य दुथ्याको झिउ कोशिश का हजुर छिदया दिल साहित्यला थिथि विधायो दुथ्याका दियो गुदो आगुलिताको मनुपिस चाहिँ साहित्य बोतिका हो गुदुले आतकिला झिस कोचिना कट चाहिँ ठिठी थासे चाहिँ साहित्य दुठिना वया चौधु झिस यी बिउ अनुसार चाहिँ चैत्र 18 गते तक साहित्य दुथ्यागी धैको यी अनुसार चाहिँ म्यो बुलो बुलो साहित्य न वैदिने अझ उलिए ठुलिए ध्या चाहिँ मर्ने 18 गते वे पाक्दैन उजोली हजुर साहित्य दुथ्याके त चाहिँ ठुली दनिसे ठुली द धयो पुछो लिमिटेसन दुकी न्यामवया साहित्य बोतिका होसा जुले न्यामवया साहित्य बोतिका सान्जु तर साहित्य चाहिँ प्रगतिशील जिमाला देशीय जनता उखलाई हो जिमाला हजुर हजुर गुलिस्याला माया मतिनाय साहित्य न जया चंगुदाई वेक अप इन द थ्याबी कि मबिउले वेक अप इन द माया मतिनायुपति साहित्य मखु धैमखु साहित्य लाख तर वो साहित्य न चाहिँ झिता फुलफुल याजको फसे युजा जुया चंगु जो नीति चाहिँ वो साहित्य चाहिँ आइता चाहिँ दुमथ्याका प्रगति साहित्य पिंजको तया तस्कै बाला खबया दिलछि आथो जुइतेंगु तमुज्या चाहिँ साहित्य वाचन नापमे मु आकर्षण चाहिँ छुचुदुले झिउ मु आकर्षण दिउ साहित्य व संस्कृतिलाई जोय जल नाप चाहिँ झिस मु पा कठन सटना सदा दयु चाहिँ झे देश व जनतालाई लागि खलाई म सेलाक देश व जनतालाई लागि सुझाव ब्यादी म वरिष्ठ साहित्यकार व राजनीतिज्ञ हनेपम भाजु हरिबहादुर श्रेष्ठ जु जुल वेकयुको नोचु वेकयुको नुग खन आकर्षण यो विषय ख ले म्यौ चाहिँ झिस वरिष्ठ शिक्षक जुल अलि नाकाबिद जुल अलि चिकित्सक जुल स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुल विभिन्न विशेषज्ञ तसे सटा थयो पत्रकार जो पिन सटा थयो वेकअपिनो चाहिँ खन जो आकर्षणीय विषय अथो थिथि पाहापी झागो चोले पाहापीला जोए जुल अलि साहित्य वाचन जोए जुल वो बाहेक चाहिँ हुला प्याख त अयो न दुखी मरुले हुला प्याख मे दखन्दु अलि हुला प्याख मे धाइब्रेन त प्रगतिशील समाजिक जागरुक या गुए
मे हुला प्याखा लुई मागु ख कि गथे ख हजुर हजुर आ छिउ थो जाजो धयो हे समाज त हेकेको समाज त प्रगति हुने उनको जो नीति चाहिँ जेसा थयो जके हुला प्याखा थयो जके मे वे धयोको खजुले थयो जके मे डुका हुन अनि हुला प्याखा न आ छि थयो गोसा खल इतै धयाए हुला प्याखा लुई पि मुंगा दिउला कि ओसा पिने चो पिन्त न हुला प्याखा लुई कि वातावरण देखा जेसा चाहिँ थो फेसबुक मार्फत जुल अहिले फ्लेक्स मार्फत चाहिँ विभिन्न ठाउँ जेसा आह्वान यानो जो सुयो न थयो प्रतिभा दशा प्रगतिशील जीमा तर सुन इच्छा जो गुलिन मनु त व दकस्यान न्यनिते foi हजुर अहिले त साहित्य त मुजेले चाहिँ बोधिका आदि पिन्त साहित्य वाचन जग या जुके थुके धेन्दे बल्ला कासा कथ नापा लिपा न छाने याना दिया पुरस्कार न बिया दिया थुके त जिसा धेन्दे बल्ला कासा न यानो त उके लागि चाहिँ जिसा वरिष्ठ साहित्यकार पिन सदा त यो वेकअप इन छनोट याना वेकअप पिस चाहिँ आ नापा लामा लिपा लामा छु कथ चाहिँ मूल्याङ्कन याना दिले अब वला वेकअप इन ए वरिष्ठ साहित्यकार पिनला थगुदै छु गथेना फर्स्टलाई सेकेन्ड लियो वेकअप इन चाहिँ छानेना बे हजुर आथो थौकनी मनु देखेला ज्यायायो झोले इ मरै चनी गप्ले गर्न थै ज्या ओना चन माली निसा अथे जुसाना थो साहित्य चाहिँ दे दस या मागु साहित्य न्यवैको एनिनि पि मनु त दुकी मरुले मनु तला दु थो साहित्य चाहिँ मनु पिसा थौकने थयो रे जालले थयो लजिक अजिले चाहिँ भोले ज्या चौनी थिए थो साहित्य थयो परे ज्याजो चाहिँ न्याउना चुनमाको कखाता छ झिउ नेवा भ्या झिउ संस्कृति त नाउना चाउँदो ठिकै त जागरण याको चाहिँ थोरै छगो माध्यम ख धाया चाहिँ बिस्तारो नापास्या अझ मनुपी चाहिँ झन् थोए जुइमा ठोके ठो दहिउला खगुए ख धाया चाहिँ वया चाउँ खण्ड उदो हजुर आथो छि दया दिल टोपेको साहित्य तमुज्या जुल अथथे थोए तमुज्या नेपाल भाषा यो साहित्य तमुज्या चाहिँ थी थासे जुया न चोङुदु अनि थी थासे जुया चोङ न हान यले न छ्या अलग्गै या मागु थिन्छ त तालले थयो थासे जुइ भलेला खोपै जुइ भले खोपै पे बासिन्दा जुइ ल मेठाना वे पे छमदै निमदै सोमदै यही जुइ भले यही बासिन्दा जुइ ल मेठाना वे पे कमे जुइ यलै जुइ भले चाहिँ मेठाइ चोपी कम जुसा न यले पि बासिन्दा यको जुइ ज्या चाहिँ अझ झन् यले चोपी बासिन्दा थिए तो खन्यने खन कने खन स्वे खन ठिकी खन वैजुले चाहिँ यले न अझ यामा आवश्यकता खण्डु ख अछि दया दिल यले न अञ्चबे मन त अवसर बेगु कथन जुल निसा अथे या ठौ कने पि मजा तेस ल्याम तेस चाहिँ नेवा भ्याला ल्या टोटे न ढुङ्गल ल्या लोमन न ढुङ्गल ढामाली अयो वातावरण चाहिँ वेकअप इन त गेना प्रोत्साहन यागुले त साहित्य जक न्यङ्गा न्यवा धयाला इमसन चेसै मखुजी वेकअप इन त नेवा भ्यासे ने त साहित्य चुए त चाहिँ गेना प्रोत्साहन दक्ले नापा चाहिँ झिस छुया मागो खण्डु दासा झि छे नेवा ढ्या झिबे चुना तर झिस चाहिँ झि तक थो भ्यासी मिट्या त झिस मस्ते त वइ बले चाहिँ म जान नेवा भ्यासे ना छ स्कुल वसे वे बले नासे वनि बले नासे चाहिँ नेपाली भाषा इंग्लिश भाषा त चाहिँ थ अनुसरण जना चाहिँ वइ ल्यागो कुट यही बले चाहिँ झिस छे जक आज म्योठ्या म फुसाना छेन ने सुरुवात जना चाहिँ मस्ते त नेवा भ्यासे न्यु कन्यु ल्याउ बानी चाहिँ छेलावनी माथे छ ठुकैना चाहिँ इम त प्रोत्साहन मिले चाहिँ अहिले बिस्तार बुलो थो साहित्य क्षेत्र वया चाहिँ प्रोग्राम तेके वया चाहिँ सेकी चुएउ न कुटजी बनिउ न कुटजी हजुर थौकनेला गुली मनुदा थो टेक्नोलोजी भुले जिया नला छेन प्यावे टोटे ढुङ्गल अयो बलेता मस्ते त वातावरणलाई देखा बिमाल उके कथा साहित्य तमुजा याना दिल छिक पिसा सल्ला तस्क बालावे खजुल अहिले त साहित्य बोती क्या तला छि कपिन्द स्वापुते माल सुइत गनोना स्वापुते उछकन दया दिसन जिउ साहित्य बोती क्या त स्वापुते त चाहिँ छिसा थ्या टोकेना थियो दु थ्या चाहिँ न्यू मिलन हार्डवेयर्स पाटपटे नि न्योनी जोजलोपा साइकल पसल थसी अहिले बुङ्गा टेलर्स बुङ्गामती टोखा नदु अहिले गोसाखल खोपे नदु अथे विभिन्न थ्याले सपुटे त जिसा याना सुनदु अन सपुतले के छिटा थ्याउ भई हजुर अहिले वे कथा अन विज्ञापन बिउ पिजी थो कार्यक्रम थो तमुज्या स्पोन्सर यान बि थाहा पिन दुकी मरुले
छमनी मलाई दु तर झिसा यो स्पोन्सर चाहिँ आगुले चाहिँ समाज व देशो हिटेमहरुपट्टि एडभर्टाइजमेन्ट पिन त चाहिँ झिसा न्यवेउ गुजा चाहिँ याना मचना हजुर छिया मूल्याङ्कन यागो झोले वरिष्ठ साहित्यकार पिन शताब्दीको दो वही कथा मूल्याङ्कन याना सिरपाला बिमाल व सिरपा चाहिँ छुछु बिया दिले सिरपाले चाहिँ झिसा किताब त साहित्य क्षेत्र चौ किताब त देश विदेशीपट्टि खलाएपट्टि किताब त देश गेना न्याखाउने भएपट्टि किताब त नापा चाहिँ झिसा सिरपा नलला नगुजे हजुर अलिटुके सोमास्त नापालामा लिपालामा ओलियालामा सोमास्त जग बिहा दिए कि मे नछु सान्त्वना पुरस्कार कथा न बिहा दिए पुरस्कार दया चाहिँ नापा लिउ लिया लिउ त जगेका म्यौ भागका वो सकलसित दशे पौ छगु चाहिँ तकेसित दै हजुर अथवा साहित्य तमुदाय झोले साहित्य जग वाचन या गन गनला हान साहित्यकार पिन सम्मान या गुजा जन याका तगु द या नजंगु दै छिकपिसन अति सम्मान कार्यक्रम न तया दिएको दुकी मधुले दु दु छिसन साहित्यकार पिन त अलि पाउ कठा सदाते पिन त तकेसित सम्मानीय रूपमा चाहिँ दोसल्ला चाहिँ व्यवस्था याना तय दु जी थो ज्याचयाली पाङ्गो इले चाहिँ सोकमी भाजुमे जुपिन्द छुँदा दि लागि सोकमी भाजुमे जुपिन्द चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य तमुजा यला यो कोसा खले पेकगो नेपाल भाषा साहित्य तमुजा चाहिँ थसी ज्या चंगो दु व थसी ज्या चंगो ज्याजोले चाहिँ सोकमी भाजु सकेस्तन लस्को सेना जना सो जास अले नाप चाहिँ थयो प्रतिभा छु 10 आधा उटा चैत्र 18 गते भित्र न दुठाकी त इनापेना चना सुबे ज्याजले झाया दिला ई बिया दिला छिटाइएको एको सुबे छिटन सुबे जिता थनवया नवयाको मौका बिया दिला सोकमी भाजु मेजुपि छिकपिसा थौनिया नाहे दिला यलाया थसी जुइतेंगु नेपाल भाषा तमुजाया नकी मेजु सुजिता महर्जन जुया गुस आ थोहे चैत्र 23 गते यलाया थसी जुइतेंगु नेपाल भाषा साहित्य तमुजा छिकपिसा नम्बोती कया दिस नापा सोन झास दैको इना प्याना चना थते दादा हाकन मेगु वाले मेमा हने बहम व्यक्ति पिनिको सजना छिकपिनिको दथु वेगु हेजुई मेगु वा तकया नीति जितना भायावनिको उजा बिया दिस थौ या त बा सुबा